abantu bakansosola ku kyalo kuno ne mu byalo ebindi era sebo wekanganga mu byalo ebindi ngombituuka mu olwisi obanjire kuno ne bumwani obwo nga always okumpa omwani ogwo tinize gwasubirira okumpa olw'ekikula ekyange olwisi ntuukawo yakuba ati ndirowooza nga nti musaada naidi opima omwani kaidi mukazi ono kaidi ono yakula atya okusingira ddala abakazi bantya abo booti benda munze mbagule ku bizinesi daabo nabatya nti bali kujja kuzaala abaana nga iwe nga wa bitundu bibiri bitundu bibiri nga nze kusinzira omukazi eyasooka muyanda mumbeera ati da musaada era nafunayo okukukali gwenkwana abakazi naddala abasinga akusikiriza baba kikola ki anti nze ndabakazi beeru bamyufu banenenene bati ng'ate balungi ng'ali kunaakabina ng'ali kunaakabina muwagufu bulungi kyenda butontonotontono oye n'omuntu oyo n'agema n'omuwuliramu nti noona omugemye muweereremu buti ono omukyala wajja okumubona ng'azira ku mwana oba musaada kati omukyala oyo yali anobye mu bufumbo bwe kale ng'amaze myaka 7 nebukyava mu eryowaiba awo nawo naabeeri nga yekozesa ye ng'omuntu ng'aliku abaana nga bameka abaana 4 eno YY Media yaida bakagwandi naisan YY Media omwoyo kunuma abatwaga tusemba byemukola lyenda kundita eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing mwana wa busade bambi nga woli kuwulira YY Media yaida kulema subscribe liking sharing mwana wa busade kakemba kaife kayaka era abantu batandise okumpeesa message mu WhatsApp ombu bakende ino ndiya zidi olisigira maze mukwenaku abaitano nga tuweereza olw'ebizibu kyoni kiri tuna tuba n'ebizibu bambi era owumulamuku waba n'ebizibu byo era leero tuizeemu ne ttiimu yange era nga ku mulundi guno ndizeeyo mu bitundu eby'emakuutu okukyalirako ku naabirye yena baleetera ow'ebitundu ebibiri ku kyalo kuno bw'otuuka naabirye n'okuba oti ndi kwenda naabirye bakati mukazi musajja n'endagiro eba enango bamwidinga mukazi musajja mubakazi ajjaamu ne mubasaada ajjaamu so mbwiza naabirye bakati anaabirye agiire kusuubula wabula kyenkoze n'ajja waka gire nkola ati ng'avaayo nga kuvuga pipiki naabirye buti asuubula ku mwani aida tuwaira kuku akiboneka capital akaali kufuna tibi byakolera wa muntu naabirye koba kiye wendisewo obulamu bulyawo makutu akoba ki makutu eryawo n'ebizibu byange nayo oyogera ku kwino makutu eryawo n'embeera daayo nze nayo nagigumira nkubwa inenga oli ku pipiki oli kunyola ekiwuubiro mbeetidinga idi okuvuga pipiki katonda yanamba najeega era ekyo kyo muyona byona yandikizisa were yanemaze ebitundu ebyo mbiriri yanfunira omukisa ogwo gapipiki njiidi ogivuga bulungi ino so buti obanga oli kuvuga pipiki oba musaada nali kuvuga oba mukazi nali kuvuga kati ebintu ebyo mbiriri zembonanga bikola kuba eri ekiseera kyembaamu abantu bambonanga omukazi alivuga kati entuuka wandi ole yakuba ati oba ayebe omusaada n'alivuga so ekitegeeza nti byona byona nga bweni era bikola kirala ekyo nabuti nijoli eno era okabuzaabuza abantu wateeka nkababuzaabuza
abandi bakubulira mwitulo lya mukaze abandi bakubulira mwitulo lya musaada abandi bamunera mwitulo bya kikazi abandi bya kisaada bityo kale era nkababuzaabuza bakali kufuna kituufu. Wow, oli kwa media. Ola nabiri. Kati nze zira kyakola. Nakola ntya rwende kyanidira. Nabiri oyogera tuwefiirayo. Ako byatize. Obuzaabuza. Obuzaabuza inaguma zira kyakola. Nasigala nena kuyangira nkali nayo. Ekikoba obanga ali ovokola omusango nga bakubwine ngo omusada ne batandika okubinga nojja mu numba y'omuntu noyingira omunovala oba gomasi oba ekirinda ni blouse n'ofuluma mu asobola kutegeera nga niwe tubasobola kuntegeera nga mvoire gomasi oba skirt ne blouse baba bitawo bitebakoba ati bola abere omusada n'omukazi. Ai walina kwagana ku ngovala ku blouse n'ekirinda aite kona ku mugomasi wayambala ko ku gomasi ate kati nayambala ntya gomasi nga tiri mutiti kale katoliki oli kwa mabere oli kwa mabere osira ku birevu fwesi ya kikazi omubiri ndibona gadoze dino kodi badeta batya da kikazi akabina ebigere tubonaawo egomasi tovala ngamuko nakwagala ngo yambala nga skirt ni blouse tuwayambala mu ku gomasi wero nakulala luti yambala nga ku gomasi kale twali kuku mulwali ndino omukyala gwe nali naye yakoba ataye ndikwenda kubona oba onumira gomasi ati kuba onfaanira ng'omukazi mwene nendo yambale ku gomasi yatula gomasi yali mpyaka nga yakagitoola ku kyalaani nga mpyaka yaginsiba yansiba n'ekisibiro yansibya kikyala yakoba mbunuma n'abaaliwo bakoba mbunumire gomasi aye nga nze neetya so byali awo byakawaani kwesibasiba mukwawo tikwali nti oba oli kujja ku mukolo enda nakulala luti ogyesibe muku oba nga aliwo ku ebibini byabakazi nga biri bweno gy'otyamire mu bakazi tobona oba tofuyitingamu aba bangoba tibasobola kundikiriza mpozi nga ebatandidi aye kuno tebasobola nimba banga nga bakwidiniwe naabiri kati nga lwaki bakugoba nga bwana bakwidi nga oli mukazi musajja ate nti nze bandide nga ndi mukazi musajja aye nti bambula omukazi yamala yaneesibasiba kwati simanyi ndi musaada ati mufune kati awo bakyukira irala kati nze banta mu kifo kya musaada kyokayirira ennyo mu basaada ati jire mu bakazi yo tutuukaanako tulinina abiri yazalibwa n'ebitundu ebyekyama ebibiri ekyobusaada n'ekyobukazi obukazi buli wansi obusaada buli waigulu so biri bityo aye alina byo nabiri ali kwa mabeere aye biseera ebisinga aba mu mbeera da kisaada yafuna kuno omukazi aye ate ekiseera ekindi aba ku mumbeera ed'omukazi yambala ku nabalanga yambala skirt ne blouse skirt badeta kirindo waifu eno so ekikulwa kyera kibuzaabuza paka gye buli eno nabiri ono maze ebbanga nga ndeeta emboozi ye nga twenda okulaga embira yabitamu naddala okusosolebwa nti buti ekyalo kimusosola abantu bamusosola olwokuba nti aliko ebitundu bibiri ky'omusaada n'ekyomukazi wajja mu basaada bamugoba ati tuveemu jja mu bakazi baino ate wajja mu bakazi baine nga wooli wirayo yona bamugoba ate edi ekola kyo edi ekutugema so yabanga asosolebwa so naabiri ono yafuka mukwano gwange ndida twabona aye ng'embeera wendogerano ekaali kuteera embeerayo tumwagene nga ava kusobola bw'omwana yadda kutukoberako kuwabula embeera mbi ekiraga nga mbeera mbi obula n'amaka amaka getiri malungi wasula aziraidenisa buli mu kikateni oli ni wayenda amugema ku ng'alambaire nabirye so wale
wankoba oti abantu bakakusosola ku kyalo kuno? Bakansosola, abantu bakansosola ku kyalo kuno ne mu byalo ebindi. Era ssebo wekanganga mu byalo ebindi ng'ombituukamu olwisi obanjire kunoonya bumwani obwo nga alowooza okumpa obumwani obwo tinize gwasubirira okumpa olw'ekikula ekyange. Olwisi ntuukawo yakuba ati ndirowooza nga nti musaada naidi opima emwani kaidi mukazi ono kaidi ono yakula atya ono timuwa bizinesi dange. Naavaayo bwereere nakuba ensi eno so nkasosole bwera okay. Nga tukali kweyongerayo twendo tukobere gano nkubwene ng'osuubula emwani lino emwani okolerani osuubulirani? Emwani edo tisuubula nti dange wabula alina mukwano gwange bamweta Amuza, Mwasi Amuza. Omuvubuka oyo yawulirisa nsubira oba yali kuwayiwaayi yabona embeera dange nga bwendi yategeera nga ndi omuntu omuwulize nkolagana lw'embeera dange okwenda okubaawo yava gyali kuba tiwa kuno yaida yapangisa ku Naitandu eyo yagulayo n'akataka yazimba yakayumba. Kati mukuva yaida eno emakutu yabuukiriza naabiri bamundaga ati ninze yakuba ati nenze tugemagane oyiyengaku obumwani bwompa ofuna akasente akakuba esaawa olunaku nido tutyo otambula mpolampola kugemererengaku okusingawo bamubainu bakusikirira bakusosola oida lwofe n'okufa obwavu bukuluma wetya tujja mubainu bubajamu bakwasa abantu balowooza kugema ati nze ndafaayo eno nkukumire mu mbeera yo naaba olimu kuba akasente kolinako katundi kakusobozesa abaawo paka nze ndakubeererangawo tutambule bizinesi ife mpolampola. So bati niyakwana epikipiki neyampa pikipiki eyo. So tukubere ku buti onakulongo olukujja okusobola otandika otya ova otya wano waka era okuba oti njawa? Kati nze okuva wano waka nga nsituike nti ndijja nsituka najja nanaabaku era olumala okunaaba navaala nakuba kanje neeyiye pakaseeku akasente akanamba esaawa ng'omuntu. Kati nava waka najja gusitoowa nagema pikipiki n'eminzaani atandika okuyuga mu byalo. Okay. So mu byalo oba eyoja okunoonya emwani ovuga buvuge ole yakweta oba ojanga obabuuza oti eri yali kuneemwani bizinesi ebyetyawo? Kati eriyo yabanga eriyo omuntu nga akwese yakuba naabiri oida kwida okupima omwani bwange ido najayo kati evaawo nga amaze okujjayo oyo eyandeta ekisa ngolwo ntandika kujjanga bwemba okkiriza abali kuno omwani entuukanga wano tyawo mukaire yaliwo ku pulaani ate awazira ngayanike lwisi baluga bukalu bubisi nagula obubisi ndagaana ngayanike yabunguza owundi agemerwa ekisa yanguza abandi tibanguza olw'ekikula ekyange. Awe nikwenda weno kutegeera ole alina emwani atunda ogireyo oli kugula mwani lwaki abatakuguza kiki aba ali kukwekengera ng'ogire maka ge nti oli kwenda kumugula ku mwani de? Kati obona nze baide embunze ndi wa bisiraani genda njira maka go olwisi nampa bizinesi eyo nemutandika enkolagana mbwayinza okunzaala kale amingira walawala tebayenda kwereterezaako tebayenda kunereterezaako tibenda kunzaala nze kuba nfaanana bubi muntu wange leka nitoba n'ensi eno tibenda kunesemberereza buza oba nze nazaalibwa bisolo oba Katonda taidinga ndiyo ate namaana akuba nti aliyo kuba nkuli azirayo nkuli nafe oba nkuli bankosakosa abalowooza okungema ebyo abasaada okunambaala kukunkozesa ayo byonna Katonda amala yabitoolawo nategeera nti aliyo. So
oti oli bwaba ali kuguza emwani ng'akubwene ng'oli olina ebibi kyote musaada aye oli kwa mabeere ali kumugula kwali oti mukazi muletamala nakunooma ino kuba abasaadde balina engeri yebabonamu abakazi nga abakitonde kiri kitya yayenda amufu ebyo buli mu kintu kati embanga ndigula ku musaada ye aba mu mbeera yakulowooza nkwane nga ndigula ku musaada yembanda gaina omusaada bizinesi ng'eyo emwani asooka kundiza mu sitoole paaku namba y'essimu aye mba nkukwoine tusobola okolagana niwe watandika okunsuubulira bityo kati yembanda gaine na mukazi omusaada abaidi nga ali kukwana mukazi abaidi nga ali kwana mukazi olwedde amabeere mbanga lina feesi eno tiyayokona okuya abakazi kwegamba n'embeera dange n'oluisi n'endogera yange eyogerera lange omukazi kati nze embanda gaine omusaada nga nalina bizinesi asooka kundiza mu byakulowooza nkwane ate obanga oyagaine na mukazi nganda gaine omukazi okusingira abakazi bantya abo booti benda munze mbagule ku bizinesi daabo nabatya nti bali kujja kuzaala abaana nga iwe nga wa bitundu bibiri bitundu bibiri nga nze kalabo kizibu era oyagaana mulalala mukazi wa kiseino aidi oba idi nga ku munsi muno obaamu omulungi n'omubi oba omulema nga yena muntu nga nze na Luisi nampa bizinesi aye nga okusinga ino teragula ku basaadasaada abo olw'ensonga bo balina ekigendererwa baidi nti gaba nantaaka omukwano nibanguza bizinesi bajja kunkwana nze ndikirize ensonga daabwe debaliku nga naddala abasaada kuba nze mba nange omusaada waba ali nikyali kwenda ayenda ino okufiirwa okutaamu okubona nga awangula ekikyayenda kyokuba eriyo omusaada oba abasaada abagezaako okuguza emwani nga ali mu ekirubiro ekyokumwenda yakuweera mu ssente oba yakuweeramu ku emwani kale yaliyo okuka omusaada mulala aye zinali ndi nti oba yeerabiire aye natwala obuvunaanyizibwa naizaayo esente edo yakuba ati be ojja kukola atya wali omuguzeeku omwani bungi ki nali nguza emwani ekiro daali 2 nga diri ku nusu 14 namuwa nga nimenti omuwa ekiro emitwalo 28 nabedde emitwalo 3 namuwa nga alimenti okuniza emitwalo 2 balansi yabedde emitwalo 7 yampa kati mukumpa emitwalo egyo 7 yamala yasimbukirawo yakola ki yatambula yaja yabanga akwiremu emitwalo 5 yabanga ampeeremu emitwalo gitya 5 namukuma kwa omwana yasuka yatwala ensaga eyindi nga nze muteeze nti oba naira yeerabiire yaira yanona ey'okubiri nga nkaali awo mwana yaira yanona nga olaka alikwira nakoba kola tujje tuida kwira nga ize twaire eno makutu twajja okwirayo nga aliwo namukoba nti obe wakumpa emitwalo gyange ebiri ayo mpa emitwalo 7 nzembe eti kubanda dino daaki ati kasente ako nabeiremu ekirowoozo ekikoba nti nenze okakoleseeku ku mizibu ebindi ebikola ki ebikutewaanya tyerabiire aye nakakuweire omwoyo mulungi namubuuzanga nti ki yakoba ati ndakukobera nze naira ni sente daye nga nidi nti oba aida kutuusa ekiseera akole ki adinsabe lweda yankoba ati nenze tujje kuniiwe out akoba kairi out niki ati nenda tujje kuniiwe tulye ku akasente kaifu tukyakale kuniiwe konze tukyakale tutya ati nakwegomba nendo ojjo we kuniize namukoba nti tibikola ebyo tinze tisobola ati be dijja kuwa sente dulu na doyenda mutuufu olw'okuba nti tibisobola natya isawa dino nabeda sente dinadi moya adidemu akuba buzira buzibu era akuba sente na paka nemugako tapo wanga
Aenda kunona ka sweet mali. Okay. Sada ko ya sada. Enda kulya ku bintu. Bunkenke. Yane walikiriza. Yakoba sene napaka ndi muwako wechichi. Mwana achidi. Yao. So, ayi mukakolagana buti mu business oba buti taka kuguza mwani. Anguza. Tukakolagana. Yo omuntu nga ayina ekigenderwa kyo kyalekera. Era asigala afata. Ayenze ngeri y'emitya. Kyabikolako. Byo muwako. Ane walikiriza ku kyalo kuno. Kuti otyachi. Zembidi. Kyokoba iwe kyokoba zamusada agezangako. Ezira. Tyo iwobewo omusada akikoleko. Ezira. Nekikutiisa. Olinga ali virgin. Muterevu. Tiyakukuba ku kabina. Ngeyegomba omuntu. Iyo musada ebintu byakola biraga nti akwegomba ino. Agema ku mabeere kuno yankuba kuba ku muno yanyogereza. Mulowulira enyogereza edo mukwana. Nga omusada naye kunyogereza. Nakula mukwali. Tuwera mu. Nezinuka muku. Ngobudigi bukwingire. Timba mpulire nyogere. Ewe. Ngobudigi bukwingire we no wulira mule. Ayo bitya butya. Antia. Kuba tibikolangako. Wagema kwibera ati owuliranga. Owulira mulenga. Liyembere etali ya butonde yoli kuwulira mule. Uzira kugagasibwa owuliranga omusada agemye yekwibera. Ezira kwibere. Katonda wange oli kwa media. Nange. Akididi nabiri. Abandi bamweta Akim, mukazi musajja. Abakazi bamwidi. Abasade bamwidinga nabiri. Ate abakazi bamukoba ati na Akim. Yazalibwa nga aliko n'ebitundu bibiri ekyomusada n'ekyomukazi. Abasawo bayenda okumulongoosa aye abazaire be mu biseera ebyo baali nga batya ino bakati omwana ali kujja kufa. So mu mbeera eyo bamuleka yakula n'ebitundu bibiri ekyomusada n'ekyomukazi. Era buti naabirye yatandika okwegemyako emirimu ng'asuubula ku omwani aye era nga atambula na bitundu bibiri, atambula na bikula bibiri. Abandi nga bamubona nga omusada, abandi bamubona nga omukazi. Abandi bamukwana yena yakwana kwata iwo kukwana. Eyo tambwire mune baye ebigwala mu kyalo. Nze ndi kubitanga ene nga bana ebigwala. Eriyo kyenda gene gali makuto kyano bakiyaka. Nga kiri kumenenuka nabandi bana Katonda. Ngwe banguzaako kunaitaka. Iwo kwana kukweyo. Yo tambulira okola emirimu. Ati kati kukusinzira omukazi eyasooka muyanda mu mbeera ati da musada. Era nafunayo okukali gwenkwana. Okwana mulala eyo bitire eyo. Kuno ku kyalo ndi kuna mulala. Ayiwe abakazi naddala abasinga akusikiriza baba kikola ki? Anti nze ndabakazi beeru bamyufu banene nabati ng'ate balungi. Ngali kunakabina. Ngali kunakabina muwagufu bulungi. Kyenda butontontonto n'obuvubuzi. Oye n'omuntu oyo n'agema n'omuwulira muntu n'ono omugemye muweereremu. Oye ndo mukazi munene wa mugama wawiranga naawe omugemye omuweerairemu. Abene nda. Utwenda potebo nti nabaliko. Ntendo obwo. Ntendo obwo mera omukazi gwe nasooka naye era wali omubona.
ngera tinaabo nga naabo abali ngera ye nubona nga muwagufu omubiri gwe naba alagirwa aya lwene isade muna namwerekereza namuwanikira nakuba tanonya magombe namulekera paka nabuti namuleka kale olikuja kunkoberaku wow so abuti ono yoyina ye mumukwano omuyaka wamwagana wa mukazi oyo simanyi wakamuli eyo bwankoba bamuleta kunokola bwakola yambonanga kuno ku kyalo kuno kati bizinesi eyo nze namubonera natandika omukwana yena yandikiriza ngate ye kale bambye idi bulungi ekikolwa kyange nga bwe nakula yajja okunikiriza nga abibulire ku okuva inumere biwatambula nabyo mukusooka yanenda nga idi ekyendi kale nga kwenda nga iwe ekyoli oyo mukyala wamwegomba kuki mukyalo oyo namwegomba kale mbeera de nandabirira yandabirira mukale ambisanga omwana owuwe kale nga mama bwe yandera mu buto olwo mukazi kale bambi ntwala nga omwana naye nawe bwoyenda ye nali kwakabe muwagufu bulungi ino era mweru omugema otegera oti ngemye muntu buti ono omukyala wajja okumubona nga azira ku mwana bamusada kati omukyalo oyo yali anobye mu bufumbo bwe kale nga amaze myaka 7 nebukyava mwiri owaiba awo nawo nabeeri nga yekozesa ye ng'omuntu ngaliku abaana nga bameka abaana 4 wow so wamuleta kuwaka oba mwagaana wuwe kati wano waka wano wange nkali muleta olw'ensonga nkali kuba bulungi waka otegeeza kyokoba oti okali kuba bulungi enumba ekali kuwa lwedde olwigi muzira misa muzira nkali kulowooza nti oba kanirizeeku kukatukaane nokumutindo gwosobola otaamu mwino abakazi bendala mapenzi osobola nokutaamu akawempo omukazi afumba kyo kituufu nkende nekweyimirira kyo kituufu nkende nekweyimirira aye abakazi babuti eziraba osobola kumutoolere ku bizinesi n'omuleeta mwaka akayumba kwegamba abonanga oba ng'ekiki tasobola kumbalawo magezi olw'ensonga era akola ze tusobola amutoolere mu bizinesi nimuleeta mwako kayumba kyetaaga at least kanirire kuko okusinga awo memuleete buti mumaze ebbanga ki nga mwendagala n'omukyalo ono omukyalo ono amaze emyezi 7 kuno amaze naye emyezi 5 mwalya ni ku bintu tubirya tubirya mulya ebintu za kumutola mukulu seka buti oli mumukwano muyaga akweta buti yakweta lina kidadi mami kamuli mu buliri awo abakazi batuwana mukazi wotegeera enda okutegeera omukazi engeri yakwenda mu n'ebigambo byakweta nga muli mukwano notegeera lina lyakutuma buti yakweta lina ki anti kati yani tali adadi bosi bitu yaba yabikuwa atakuwa chacha basinga oyo mukambwe aze byaneta tiyoba ngali gabe byalo mukazi kiboneka akumatira nange mukazi nga akwenda buli kyayenda akikweta nga takwenda akukola bukule wamutwala ku eko wa muzeyi amwidi kale lero lwale luno lwabeera ko bimutwale yokuko
aye saadimbiseeko kuba beri wakumutwala saawa nga 4 ku 5 tesoboire olw'ensonga mbeire nga njire mu kunoonyaku omwana. Butya abaana balina bonani abalabira era nibo bagulira emmere? Abaana omwana asooka ali mu nsi dakulya yazirawo ariko n'abaana abakulu abali mu abajja okukola alina omwana yajja kuba kyeyo n'omwana omukulu ali mu myaka gyange. Omwana abiryewe nabyo oli kunko omwana omukulu omukazi we ali mu myaka gyo ali myaka kati obona tuwalira ojja kuyena ojja kumukwana bajja kwetanga baba kati bona eno omwana gabanga ali mu myaka 2 nga na kintu yaba muto aba tali mu myaka gyange. mukazi nga makazi madi mawanvu munange bala abaana abandi aye abaana bana abali ya bakwidinga baba bandidi aye abaziraawo bona aye bo bandidi bona kale so tuwakuwazira muntu azira aliwo n'akaana kato kati kaidukulu kavubuka wo kyakuwa omwagani mwakola kyemwenda. Kiboneka leero nakudi n'otabuka era ogeewulira tikwewulira leero ogeewulira naku nenkolesa ebina byonna kyandikwa nti era ogeewulira aliku neewunisa olwo omukyala yajja mwaju ng'akoba ati we togeewanga ng'amaani ozira wonka otiwafuna omukazi omuyaka era asiima yakuwa n'ebitiibwa yakuwa ati dadi boosi biki kitegeeza nti leero ogeewulira kyova omunaneka leero ogeewulira. Kati obona olwo omukazi yalina ekizibu kye kirala kya bwenzi ye kale yali mwenzi no agona amazima muso gamweta wakasagazi yali mwede empisa kwegamba nga yetamatira nga niwo mwiramu emirundi emeka yasigala nga ayenda bakumbali so buti naabona nga asooka namwebinga ku myaka ndijjaweza myaka 2 nga namuleka kuba okwolwo woidawa nakuba nti muleka ali waabwe. Okay, so ono omukyala ewafuna omuyaka tusubire nti embeera we naabeetera damu kuba empeta kyo kituufu singa nga embeera ebeeteire Katonda nga ikiriza embeera yatereera nsobola omukuba empeta kuba ye mwikirivu kuba mukozi mulungi kuba omuntu okoba ati ndina akasente kange kaakano tetaaga otandikira wano okweyiiya olw'embeera dolimu yakuba ati singa nga tunaabanga tuli ku bulungi ndijja kutwala mu bazaire bange nkwanduleyo. Ani ajja okwandula mwine? Omukazi najja okuntwala. Okay. Zakwenda oyo mwikirivu yakoba okuntwala. Ayi kisere kituuka ekyembaga nze ndagitaamu sente onkoberangako ng'omukolo nze ndigutaamu sente omukolo ndikuwa n'emmotoka ejja okubavuga neyanziza iyo okwanga yazidi nenda motoka wansuubiza motoka Katonda asinga nga abaikiriza nifuna okasente ninesuubuza nifuna okasente era nafuna okasente mwikirivu okuntwala so mba ndimenti okutegeeza. Tulikuwa wa media ndi yazidi olisigira awo ifu basida mbikado tulikuwa mu kunina abirye abandi bamweta Hakim awo bitundu ebibiri ariko ekyobusada yaba kuna ekyobukazi afana kisada atawandi yafana kikazi abakaza kwana ate yena abasada bamukwana kasavu kanyama oli ebyaba ina yotenda biyo babiri ki anti nze zena tidirwaki mbonerawo nga tiyenda Wenua kwa wataja kujia mpola akwege sotia nti ya kuba tenda na kuenda kwa wati ndajanga mpola
tikukose nti nze buti mbatidime batawa mwena abaidiwo nti ola abaidiwo nze ntya ola abaidiwo mwene ewe kayita okola oti nga ebisigairo bimulekera nzira feeling kale dabasaada ate kyoka ebakati byabakazi okukyalira ensiko ego tiwakyalira tidde nakuba bakyalira batya tibidde nakuba era tibikolanga naku oba ensiko niyakukyalira yene mbe nzira nabiri nzira nambe ndidi nti wategeera wali kunina abirye wali kunoola omwaju nti oba wabonanga byeyakolanga buti wenoidi abakazi engeri bebisaamu abona mwaju oyo nali nayiwora okuva butera namwendanga nimwene kundeta bino bintu byakuvaala mpali kwenda bakazi nze twajanga tujama adinga nze bandeka Luis kunsolo bobo yajeyo nibalaba ineyo bajja okuvaayo atyaye muna kodi lero enkudisati kodi tumenye embisi ayi nga bazira kunku nabuuza kaide mumenye embisi mujja kuyirika ku bidomolo ati tuida kudinonanga tuleseeyo tavaayo zitidi oba okwerera enku niki enku okusaata tobidi okwerera embisi enku mbisi tiyabitegeeranga paka na butitidi oba okukyalira ensiko nze ndidi nti oba okukyalira ensiko omuntu olisa ajayo ngayenda kufuka oba kweyamba bityo era ebyo byendidi ebindi beseno abiri obwine kunda ku mukwano gwange zembonereire ng'ate nkabonerera abasale tibakuwaana abasale batera kukuwaana ki aba bakukwana batera kukuwaana biki abasaada empaana bampaana kale olw'emboneke yange omubiri gunirira kodi simanyi kodi ndi kuwa kabina kodi bino ebisambi bino naawo kodi ekino ekifuba embanga ndikiriza nangwa ku mukifuba kyange niwatajja mu igulu aba bulungi osada nalowooza so ate nze ebyo mba mbiki olutandika ebyo nga nze mbaviirawo ate oluvaawo nga batandika iwe tuida kugema iwe tuida kwetega amateeka ate nali nsubira okujja okuba embaga nze ndakukuba embaga ndanoonya esente dange paka ngukuba embaga onakuba atayenda saada bandi bizi paka na buti balowooza kwenda kuida kunkyokooza kungema tiri bulungi tidyo bandi awangula ensi eno ntya tidyo bandi gimala ku ntya ayo n'omuyaka ebintu mulya era yasiima anti kati yakoba ati asiimi tidyo baba asiimye biriyo babe tidi ayi yakoba ati aba asiimye yakwaiso saa dadi isuukayo banange ndio tinkutanwire abiri tikuntanulayo yona byona mbikolesa naku ebintu byose nabinona ate byangemye ennaku ate byambuzaabuza kuba nali nsazeewo nti ate lisimbeere mwawo ayi nga ate tisobola wano bawawira obulamu nga bwenda oba jasi oyenda lwampuliro nti abantu bali n'abendagana n'abagalana be ze nanje obangu obulamu bule bubanda ayi tubanda kuba na musaada bomanda mbe na mukazi ayi nga nali ngumya omutima nti ate lisiki oba tamale genaliza nga tisobola kwenaliza
kisobola gati kyebereka enga nali ndowooza nti kano mwaju kankoze bino kaneegaine mu nsi kandesaawo nti oba nfe oba amale gakola ntya akirowooza naabona nga nakufa bufe nakuba maama janganga nguma omutima guno mpola buti abekyalo baidi nga bafuna omukazi owundi baba babonanga mupepeya aba mukenda byankukutu abekyalo baidi nga nafuna owundi era baidi nga mwenda era baidi nga owali gakolera niza abaawo baidi nga mukazi wange bawogerera ki abekyalo boogera bigambo kyo bebakwogerako olw'omukazi ono yafuna omuyaka byowulira bamukoba ati oyo gwe wayenda mukazi mwino ate alikuwa bintu bibiri musaada ate mukazi alikuwa ekyabakazi yabakuwa ekyabasaada iwo gyamugumira munkaga n'amabeere wena waikiriza munkaga n'amabeere waki oleka ife wayenda oyo omulema alikuwa ebintu ebibiri ife oba yabaye tuliife abasaada twamubinga abakazi abandi bamubinga iwaki wamwikiriza bigambo kale bibi bibamwoge mwavu masikini mulema tategerekeka mu nsi eno oba musaada oba mukazi iwe wamwegomba kuki okumwenda so mukazi yakoba atya nze babyongera nzira kyakola naboneraawo ng'onenze ate ze nanga nkoze ki ng'omutima gukwenze ningeba nayogera ifaanana bitya nakyetwolaku olwedde ningenda nkoba nti tijja kwenda baidinga nakwenda ningenda nkoba nti kankukyawe baidinga era oli musaada wange kale ebigambo yabinkoba nze nafunamu ku kale nako kuba olumu yabinkoba natimbuka nalira yakoba ati sirika bino Katonda neyabitonda nga bwekyogezaako ofune kwisano bakulemesa bakubirira misumaali ngengezaako nti nfunire kuwana emirembe era be abalamu abatali mwelemanga nze bajjawo era baataaga embeera enkyamu kwegamba naabanga ntuuse okwevuma akaseera ak'enensi omwezi gwene guno era bukyeiza oba inumaawo yankavaako ndala muntandiko ya mwezi guno alowooza amalege yaviirawo bakukuba emisumaali nga gibitirire kaavu kanaku bakayamba obuyamba akayumba okwona kakanuni obuyambi kazana mirimu gye kakola kuno kalema mujja kunkagana ku mabeere omukazi musaada oyo niwo omulingiira mukazi oyeeno oyo akuwaki ng'omukazi wena n'omuntu ovunaanizibwa tukana okwenda abantu ngaife abalimu amagezi baba wange omukazi yanko bigambo ebyo nasooka nasiriikirira natimbuka nalira natambula naavaawo nakoba kalida ati otajja ati bwoliiwe koolizeemu ojja kuidukira enaku naye n'okuva mu buteere bwobonaabwoine oyinza okwekola ekibi ati sooka otyame wano ozira kyakikolera guma Katonda neyakuta ku nsi era idinga oliku niife yatuta ku nsi nga idini tuli balamu naaba bakwogerera ebibi nalekabo naendeyo omubi w'ebitundu ebitya ati kale guma todinga enyama esiima luti nze ayinza obanga era yansiima kuba mutuufu yangumya aye nali ntuuse ku insiteti efa kyekisera kuba nali neereyo nti buti bamwaju yandeka nalira natuuka ekisera nakuba nti kamuleke naguma tuwakitivuwaawo buvuwe wakirina ensiibula ensi eno ngireke kuba wano wendi kunoonya kuku kunfunire kuku emirembe nwekuwa boodi gona kai batandise kuningirira wow oli kwa Hawaii Media ndiye zidi osigira ndini nabirye bamweta nabirye ko bitundu bibiri ekyomusada n'ekyomukazi aya abandi ate bamweta Hakim abandi bamwidinga musada bamweta Hakim so igo kyoyenda kukyala bamweta mukazi musajja haya asosolebwa
olw'ekikola kye kuba yakula kubuzaabuza n'embeera ey'omukwano emukalubiira ino nga wooli kuwulira buli wajja bamuyigganya so butisaawo eno ate bano abagala abandi ab'okukyalo abatobato ng'otwaire ku oyo ab'okukyalo abazaalibwako ng'oli wamwagala mukagira ng'oli mu mutima ogumwegomba abo emboozi yo bagiidi emboozi yange olwedde bagiidi era embanga nkobye nti kumukwana mukwana yeikiriza aye abavuba obuzibu omuntu omulamu atwagaane nga olwesi ndina oyo omuwala ndogeire naye nvangawo nti pa okutambula okujja yenja ng'amutunga misumaali oba ovirewo ng'oseetinze ebintu byo ng'ekintu kiwaire olumu kuba omugongo olida kubisaatuula mwena mwaki mwesiba ku kyana ekyo ekyana ekyakula obubi bakizaala nga kiri ku bitundu bibiri aba ati mwe timuswala okode kale butuufu bandogeera ebigambo ebibi byerere natuuka kukwe ekiseera nakoba nti singa nga Katonda ono ikkiriza naafuna omuntu asobola okunamba yantola mu feeling dondona naawe kezera lampata itinti twe nga tenda bakazi tenda basaada kisoboka ekyo kuba bera Katonda nakutonda ng'oli ni feelings ezo kisoboka edo feelings double anti kati nakirowooza mu mbeera eyo yaliwo okuduuzi eyo akuba nti mbyenenie nti insibule nga nole nti oba kyetaga oba kunkuba mpiso mbe bwawo ng'ekiri awo kintu ntu ekizira amakulu ekiruta omuzira maadi kuba mbona Kadaama bagezaaku abakuba ekyeyo mu Saudi nensi ed'Obwarabu naddala abaana abawala mbo bagezaaku bakozesa amaadi babugumya amaadi nga bali mu biyumba babugumya amaadi mboge banaabisa mbukodi feelings dibawaku mbwa amaadi ag'ekyozima mboge banaabisa bakadaama aye era olakoba ati era birema so kitegeeza nti kyabutonde niwogeza kulaba bimala byalema so ndowooza nti kisobola kitasoboka kayito bw'oli kitonde olina okwegomba oba okwegombebwa aye ate nze bansekerera ino nekyandeetera byonna byonna kuntamu endowooza edo kwegamba omuntu yakuvuma obwavu yakuvuma obulema yakuvuma kire yakuvuma kale kiri kiti guli guti muntu yakufuula kwegamba ekintu ekitagasa mu nsi eno niwo ofunye kukowere oba kukunoba obuweereso bityo so tidde kubawo ekyo nekyandeetera endowooza edo kale so buti munumba muno ndibona nga enumba teri mu mbeera nnungi munda omwo kyekibulamu kati enumba eyo kyova eri mu mbeera oti needo munda omwo mwaidamu ekiswa ekiswa ekyo bakisimaku nalooza nti bakiyite muntu ataamuku eddagala era kyeira enumba nze kale tigisulamu mulimu ekiswa kwegamba obuliri tibutuuka najjamu ebikozesebwa mu nnumba omwo kale muzira omwagi bwe yanoba bino oluno olwasembayo luno bwe yali eize namwe nakuba nti ndeka ebintu bye twali nga tutendukaku byona byona yabisiba yakola ki yatwala mbukuba mbu alina abaana abange yajja nabyo yandeka bwereere nakuba nti kaitisirata so tuoza mpaliso nzira mpaliso z'amasuuka amasuuka go nali nakagula ku duuzi amayaka yali yandekera obusuuka obukaire buleere ozira idenisa nzira olwejji lwona n'olwo lutyo ebyo ebyetagisa toka niwo bobifunira sola kwira mu nnumba ekiswa kyakubingamu kati gemba nfunye ebyo ebintu bandagira eddagala ery'ekiswa nti ndaasimawo nduwemu bankoba ndakola omuunu nga nsimyemu nfukemu omuunu gukola nga asidi wedakiyitawo kale oli kwa Wai Media osobola okuba eyo osobola okuyamba kunaabire mu mbeera neyalimu wamufunira kuku oba mufaliso
n'ebyokusula ku nga woli kulira azira idinisa ekiji kityo ate ng'embira yalimu tinungi benda okumutuusaako obulabe naddala gwa bulisa maanyi abasadde benda kumugema tebatera kuidako kwomu nga balowooza nti olimu nga olikwenda kukugwako beida era kati obona nga bwensimba eno nti beidi nga bwendidi eno yendijja okusula oba yendijja okusiiba oyinza okuba wankavaawo otipa okujja tigabita dakikanga gati ng'abasaada beida wano oba olwisi eida mulala abandi againe wano yakobaako odi konze karibu bwe mukoba nti karibu wano akoba ati be tujje munumba omwo nabye ndikwera twogereku erituuka munumba omwo nga wena bwoidi ayenda atuuke omwo angema nsembe zante mu kifuba kye tuwaye nga amuli mu kifuba so gali kufuiringa yes ebyonzi byentasobola oluisi baida kuno obulabo nti obaida kuno kyapati y'amagi ekinasikiriza omuntu okumutembula omwoyo oba ida bwide bwereere eida nga ali kuida ni sente ati ida nija ida twogere ku bya bizinensi nkuwa esente dino odi kyenda adi kuwera mu bantu tubalansingire munumba muno ojo osubule olyengaku ondeetere sente dange so tuba twinjire munumba ebibaamu nebyo aenda kulya ku bintu kati enumba kyovubona tigisulamu lwa nsonga dinisa kuzira lumu bwali bwire kuba nali ntendukanga munakaana nga olw'omukazi akaikuida kutoolamu bintu ebyali birimu byetutendukaku lumu lwali nti omukazi oyo ng'ali ewaabwe nali nga nsulamu munakavubuka nkakwanu kange nga ntera osobula nako aiko kaja idinde eyo kapakakiza eyo twali tuli omwo nga tibaide nga kali omwo eriyo omuvubuka yeida yaigulu yasindika okiji ekyo yakisindika n'amaanyi ali mu ndoolo nawulira olwigi nga lukeeyana naluwulira nakona kumunange nti yenjira olwenjira yatimba tuuki ati abuuka omuvubuka ono kuba kaali kavubuka kato kali myaka gyali nga 10 awo akatuume kaali kaana ka mwayinaze akatuume yatuma omwana oyo nefulanga ali mu ndoolo atandika n'okufuluuta bulungi aye nga ndimubonera mwisuka nti ng'akoze tooki yasooka yamulikira amaiso ati tooki yakasimu yatoola mu saati yatoola mu empale ye yasigala mpule zena natoola 9 tooki kyali omwiramu zena natoola wa tooki ng'asukanga nti amanga mutimbaku nti ate ati mbe ndidye kutenduka tuvuye ku ndongo kode biki akoma ati nawe do tenduka osula eno osula wange olina ewo yosula ata nze woli mukwano gwange ndobye okujja eruuyi n'okwida ntenduke ku wano buke nje kuncho okay nabuuza nti mewo tenuka kuno wano wasooka kwambula ngoye nti obeereme ndi kutenuka mu ngwedo esaidi eri nti ate eriyo ebe iriyo olupaali walibeera otenduka eyo okusinga obuuka omwana ono ida otenduka eno yendi tenduka era olunaku olwo tyatenduka twasula matyama yaloba ogolola nakuba twatyama bwire kujja nategeera nti enumba eyo nga tiyambibwa ninfuna akasente kente yakudinisa nta ku lwigi nti saawa eno temukasulika olw'ensonga n'ebintu ebyali birimu obuliri mufaliso omukazi yabiyola yabitwala mbukuba nze namuloba so buti leka abitwale bukuba alina abaana yabitwala wow walikuwa wa media ndiye zidi olisikira tunina abirye ngoli mu buzibu ngaho ko byembira nabye yali butinungi yatandika okusubula yazira capital amukozesa bukozese so sobola okumuyamba mu mbera yona kubya capital oba oli awo oba n'ebyokukozesa n'ebikozesebwa wakazira akerwana kulwana yembeerere kamuyinza amaani